Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ag susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay atonikan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Aguli magkay kadilang. Hindi kay agbalin aman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyang kan ka, ta anak ka nga road. Alangan na baybayan ka. Jakmat kayat ama isagmak ka Nag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang. Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Diyak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kun agin inay labyu da pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay ngay kat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony J. Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jaya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jaya lalaki Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanima ng linakot. Isa tilat atapan nyo. Agin innay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga tinobiyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod aklangan, tapumanawak dito yan. Tapnawanan ti sersermonan niyo. Apay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ora saan ka agtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanyak. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapol ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami ti naikaripara iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingput ka iti adayom Panunutom ni Tony a panawam dito Laglagi pa nga adon ti naitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang.
agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak ngagbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tayo nakagpakadakan kwa na manang. O kasta, nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti day kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong to'y ginatang ko amerienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Nay, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw ditaw eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Dayjay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbag at ipanagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayaten ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kaslag taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko nam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga rod, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone. Once a month lang ti pa nagselpon ko. Anya. Grabe matlaytan. Adda na mailiwakan ka no kasta. Di mo namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na di idak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak.
Bareng iti umay ko kat mapaptiiliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwaton Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyaman ak nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat na ay jay, tanasingput ka. Sayang, agsapsapo laki tagbali na babaunan ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawi din, tabumakit matan. Kumapsutay. Sayang husto kumano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsi ka No kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kastaya. Ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mo. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nang runay ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahit nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngambasta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, anyat orasan. Panagluluto mo't gaya man. Inakagluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Uwan nga rat. Umayayon ti gundaway katata, Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block ko Jack kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ore kita ang ti cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balin. Agurnong ta, Grace. Tapno adda balay asang putanta iti Pilipinas. Wen no kayat mo, agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakitkitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wen kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas idag ijay ilimi ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakit yung bagbaganay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyak at amo ti rason no makagapo.
Kalpasan na. In black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulak ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Addaak lang dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jak kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta jak kayat ni Tony. Jak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapag asawaan. Tagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingput ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggam apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony, anak ko? Kasjay kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta ti kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabain nga rod day di akapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Iyang mga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Daytoy. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam lito'y balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Main-inlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagam Mang Tony. Mababay nakpikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka ngay. No agdato nakeng ka.
Okay ka dilang kang ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day ta, ah? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyak lat ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet mo't ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay naanak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo mo't anawaya. Ken sininaan mo't tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. No kasta, aklunak nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas nga rod, agkasartan, Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat nak, Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrubot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, amumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy dayjay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayan. No siyak, jakla kayat agaywan to itilakay. Siyempre, manula atawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga dayta. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga dayjay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Luway sa anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Kawanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom itangay, tana itabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabroad. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong nagitiim bagbagak idi may papankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo hadagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasingpot tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan kwa na tinakaginasat mo.
Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pa'y nabaybayadan tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manain. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sana gaputan na sing petak at gungun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggan nyo. Kwa, Pangusaramaya iti kwarta manang. pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Agpaiso ading ko. Wen, iso baunam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti, agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka. Ngam, iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Tadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka ano anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwila nanti. Adoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o diakon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamad kitaan jay inana. Mapanamad tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti ka nakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka, kunamat lang sika tinang paadal ken kuana, manipod first year college. Kat iti maudi mo't la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak kalaba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga mo nabigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang adayong amsika.
Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Isu ngayong gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyamanak nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Isu apatsyak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, isu nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat na ganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan ti. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No adda makautang kang kwa na. Tulong na kano ije kasinsin mo kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay na nga ruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Elias, santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayait. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Ta nagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Isu abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi ti abadaw. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka lagita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpaggraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka atulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublimkit di day ta jak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim day ta, taigatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao.
Isaw, tirumbangag purma, saan adata? Kasanungay nanang, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antem, anak ko. Nanang? Sana bale, ta Antem mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antem para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan para ken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panag-aadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanakak. Tapno adamo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Ay, Wan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilya sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila, ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balayan ti. Ay saan anakan? Agtalinaad ka dito balay. Apay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang amsyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatan no kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, Uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam ne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, Auntie. Apay kung maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos, Auntie? Kablawan ka, insan! Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga raw. Ada ngamin impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day jay, Auntie. Sige, taibagak to ken kwa na. Sige nga rod, Tainak mang tulag iti pagluganan tayaw tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ay, italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar, habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Daniela sa para trek tayo. Ha? Ay, iwang gayam, Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay nabatian niya. Ha? Auntie. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad.
Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana bali ta nag-enjoy tayo. Wan matkit di ngem kasla masaya nga anak mo't. Nagdakkel ti binayada manak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi ken nila kay, ipadawat kong ka. Daan day jay ngam natibkerpay. Awam pay dadaal na tanaiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagays. Saanen ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdekdeket ken nila kay ikaw. Ay katsi ka Alaek ano di yun kayat ta sayang mo't. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di dayjay. Nagbintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makitkita ki jay social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamot na nante. Nangina angam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin a hulugan ante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornungak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akasta kang ngay. E di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipaay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanang. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diyak laing pagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbengan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanang. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan kada kayo. Imbes ada kayo ti igatangag iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isunala ang tasika ti pampanunutek. Saan kan ang makaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Nang? Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo ng aggastos. Agungat mo't ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran day jay, apama na maitid ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito'y. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mo't adagaday to'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo, tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan, may mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rodang kan,
Katapama na makaakar kayo ijay, di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan da jay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay, jak kayat yar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursanakin ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain da jay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakun makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta manaimbag, nabayagay na nakabayad ni Elias ken ka. Subsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, ta kanayon mo mo't adawatan. Tunggal agsweldo, dawatan madagaos. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di kalagbain itikas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo da ti makaranda. Agar arbais, rumwar ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay, nawayaan basit. Taraya ko na, bumala si Wakit din. Anay, naggalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan na! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upiraan da kano ti ulo na ipag. Grabe kano nga mentipan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasim at tikabsat ko. Wani nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot to ni ante. Nabangi. Wani nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimot ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan na kaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman barok. Ay, nagmayat yagi na taya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apa, nagsapa mo na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga kaprusan. Makapasuron kamot, Baldo! Nay, Sara, bigbigat nga magpungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kapem. May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit?
Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nagsosyal mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay kat wana, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Di ka di mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga misua mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na, una yan, day di alakay mo. Ay, ada ka matbaldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang iti tarakan maamanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta na day. Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala iti kulungan da. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Dinawat ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, dalawa. Na, agora ka. Apa kasla kurang kimanok ko. Ay, bakay. Nakitam ka riti may sa taragan ko amanok. Anya manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, awen a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, awen a friend, madasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat? Awan mahit ba kahit? Bantayak lang dagiti tarakan ko. Tamay, inot damot na may busan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Anti Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. O reno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na, itinalimay. Di mula mo Saan nga maarami ti asawak na ita, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend.
Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay lat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasem ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasit tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kaslaad namang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumanga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagak. Kanayo nakpayamangtad iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok iti balay na. Nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ak ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati at bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na abaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito ingiwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakbakwar ka. Ay, maululawak nga rot lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wanya rot bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asidain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun jet tapingar jet manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min jet tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot jet manok mo. Anya? Saan kumamot na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga roti kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matiliwliwak ngayon aldaw. Hindi mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, papayakas na tila nga mas mungad baldaw.
Ang kalandaw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Ha? Apay aginaw ka din, ni bakit mau? Unar dangkal. Anya nga di aramidag. Pag inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, iti aginaw. Iso atin asayaat. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yangkal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya, apay, kaya't mau ang maalisan di asawa. Ay, saan angkal? Laman langan. Oray nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan ken patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino jay kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprosa kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin na mangpili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daan ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon ti ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko si Daan. Ha? Agpaiso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige, sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin o kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nagtaraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo ti nakaslamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit yung manok ni ka balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok tiyam mo. Aguray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay na.
Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Sabaka numangid na kayo manon ti among yaw. Di ka bangir, why? Nana Carla, Ha? Anyat masapol, maubal daw. mabigbig ko na kita ang manok Ah? Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Ah? Isulakit yun na kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itin kwintas ko kadakwada, nana. Ay, kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan saya ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay, ta mabusurak nga men, kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men, kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagiti tarakin ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akarro ba? Isungot gayam tinangala ka nagti tarakin ko. Pinarti na paikit din ati na duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakit. Nagdaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche ka pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Mun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Wen tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswen iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos, tanakatumpungak iti nasimpit nga asawa.